ولی تماشاوان هجام در باسی دیاربکر دبن هشیار özal پارێزەری ژیان تیمورتاش دیاربکر میوانی منه سلاو بوده که هشیار دست پێکە دەتخوازم بزانم ئەگەرە بنچافکردنە ژیان تیمورتاش چ بوو و بچی شێوەیەژی هاتە بنچافکردنکەکەی هشیار. سلاو کەک جەمال سلاوی خوا بوو تا و بۆ بینەرێن کوردستان 24 دشینە بەێ وەژی نوچاخوادا ئاماژە پێ کرد ئیرۆ ینی بەرێ سب هەیە بێژی سعات 5 شمارێ ژیان تیمورتاشات بنچافکردن دوورێ سعات نەهەیە ez bêjim em jî çûyî navenda ewlekarî ewleyiya Diyarbekirê tem ya robrobûya terorê Diyarbekirê em çû wê de ku ji me re gotin ku biryar mehkemê heye hevdîtin li gel parêzerî hatiye sunûrdarkirin 24 saat ji bo 24 saat piştî wê jî me pes kir sedem jî sedemê binçavkirin ê jî weke endambûna rêxistinê neyasayî an jî rêxistinê terorî hatiye binçavkirin û wekî ku zanyariyê me ser vê meselê evin hinek tişt belê tên goya me lê ama weke rastarast zanyariyên me ji polîsê Diyarbekirê standîn ev tiştin. هشیار گاوا کو دبیژن رێخستنا نەیاسایی رێخستنا تەرۆری مەبەست چییە یا هێزی نێولەیە؟ بەێ hûn jî baş dizanî kek cemal ev hukûka cezayê dîsîplîneke piçeke tiştek konkret dixwaze yanî ne weke dîsîplînê an beşê dî ya hukûkê ne divê mesela ew pênasakirin divê konkret bê an jî ew sûcê tên îsnadkirin bêjin hatiye kirin divê konkret bê gor wê tîpê bê tîpeke ye ji bo wê jî divê mirov serî de bêje rêxistinê neyasayî an jî rêxistinê terorî çi ye divê mirov wê zelal bike ew jî çi ye yek divê rêxistinek hebe û navê wê diyar bê du divê ev rêxistin ne bes rêxistineke nefermî bê nefermîbûn têrê nake divê tundî û tûjî jî karan bê yanî çalakiyên çekdarî em dikarî bêjî karan bê ew kesên ku vê sûcê tê tawankirin ew jî endambûna wî jî yani endambûna wê rêxistina neyasayî divê pê delîlên konkret bê nava halê yani nayê gotin ku bêje wela ev endamê rêxistineke li gor min pîvanê wê hene pîvanê wê çi ne divê ew kes nava wê rêxistinê de hiyerarşiya wê de cihêkê yê diyar hebe an jî emir û talîmatê wê rêxistinê cih bi cih kiribe wekê dî dixana ew rêxistin pêş ve herê bige armancê xwe xebat kiribe ev hemî deman va tişta difikirîne ku em jî baş dizanî ez dibêjim ku hêzên ewleviyê Diyarbekir hêzên polîsê Diyarbekir û sistema dadgahiyê jî vê baş dizanê ku jiyan Tîmurtaş ne endamê PKK ye taybetî û tundî û tûjî jî kar nan ya baş e çima vê ji ber vê weke endambûna PKK tê sûcdarkirin divê mirov vê jî bibêje ne jiyan Tîmurtaş têne gelek kes ew kesên xwe Kurdistanî dibînin an serxwebûnxwaz an jî azadîxwaz dibînin hemî hev re weke PKK devlet polîs an jî sistema edliye dadgeh dixwazin wan av bikin ser vê esasî cezayî bidin sê sedemê vê hene gormekek cemal yek ji wê ew e ku hûn baş dizanî mesela yek Bakurê Kurdistanê Tirkiye bêje ez Kurdistaneke serbixwe dixwazim mafê çare nûsî dixwazim federasyon dixwazim Kurdistan wilatê min e ala rengîn ala min e ev hemî hev re nesûcin yani hem gor kanûnên navxweyî Tirkiye hem jî gor hukûqa navdewletî ew ê Tirkiye tê de teraf nesûcin vê carê çi dibe devleta Tirkiye ew zanî sistemeke kolonyalîst e naxwaze ku ti kes mafên
کردان یه نتوی دعوا بکه بخوازه آنجی سرخابون خوازیه بکه و جاره همیش که هفره نکارش جزاجی بکه آنجی لپرسین سری بکه و جاره که هشیار دخوازم بکیم که هشیار نهال گورا تبه دخانه بکارش قراره پیدا بکه اوجی او ریجی نافکرنا آنجی سجدار کرنا اندامیتیا پکه که بله که هشیار نهال گورا هن آگاه دارین مکو او سایه خیر بله الگورا هن آگاه داری مکو وکی کردستان 24 ورگرتی کو هیزن اولیات ترکیه جی الگورا کنجکتورا ترکیه گونها جی دربازده به دستلعته که گو پارتیه که گلک نجات پرست را هفکاریا و هیا جی کارو خاباتین جوانی نتویین کردستانی نرازینه کو آلا کردستانی بلندکن وینین سروکین شورشین کردستانی وکی برزانی نمیر پیشوا قاضی محمد شیخ سعید افندی سید رضا بلند کرن کو جوان خاباتین جوان نتویین کردستانی نرازینه جبر وی کیجی وی فشاری به طایبتی الهمبری جوان نتویین کردستانی بله بگمان که جمال یعنی مرود کاره و بیجه یعنی تثبیت که بکه توگرا کردستانه یا نتوی پرور آن یا آزادی خواست روزگاری خواست دمکه دریجه کدی بویا یعنی او تشتین کو دولت و ترک جنا عاجز هجا و نگوتی افتفگر ما بخوا وکز اوتو کنترل که و تشتانا کن بله گلک سدمه هنه مرود کاره و سر وابسگنه لوده او راستی هوایه که جیان تیمورتاش و پواجوه داویده خباته که چالاک خباته که ورک و کردستانی آنینا به حاله گلک نمونا نوروزا و هری داویجی هم باش دزانی او لیستو که فوتبول یا عمد سپوره دا علا کردستانه وکر ترکیه باکور کردستانه جی بی روژف اف خباته و بله صد او هزن دولت ترک عاجز دکه لی اساس وده نکو او درتخه او کسین کو آنجی او رخستنین کو او کومین کو او هلوستا شورشگری نادان نوحاله دوه مرو پچه که جی سروا بفکره سروا اوجی دوه بله گلک سیادم هنه لوده دا جیان تیمورتاش پچه که جدا دوه مرو جی دخوازه و ببیجه که جمال بره نهم تشتک دگوت او پچه که ما نیفچه یعنی او سادم بگوت سیستم کلید دکه دولت نکاره او رستر خوابون خوازا رزگاری خوازا بنچاف بکه آجی بگره رک زندانه او سادمک بی سادمک جی او تشتا تگوتی خلکه چافترساندی بکه یعنی او کسین بجن امه میدانا کادا کولانا سر هر واریده داخازن کردستانی رزگاری خوازی بینی زمان چافترساندی بکن و دوزا سروابت کن و لپرسینا سروابت کن هر یکی یا سیجی که جمال دبی که دولت و ترک جی پخوازه محامی او کسن کردستانی ولات پرور او هست ولات پروری واره هی همی هر رجی وکه پکه که ناف بده یعنی بلکه او جیش حساباته چکو سیستم که کولونیالیسته داگر کرد خوازه خلکه بچاف بکه و بطرسینه سپاسیاتت کنم که هشیار زال پارێزەری ژیان تیمورتاش ji Diyarbekirê Spas xweş.